Pemirsa ring sejroning nyinggihang bisa meresi empu bantas saha suenyane ngembasang putusan ring sejroning ngicenin wastan genah anyar sane wau kewangun oleh Pretisentana Empu Geni Jaya ring rahina ngembageni krama desa adat semate abian base mengwi Badung mewali ngemargiang tradisi embed-embedan nganggen sarana bun kalot. Asa puniki wentuk bon kalot tanaman sanika anggen serana ring tradisi ben-bedan sane mentik ring setra desa adat semati. Tradisi ben-bedan pinih ka pertama kemargiang duk warsa sake siut 300 sia dasenem inggi punika ritat kala pemelaspasan wangunan pura kayangan 3 desa adat semati. Munggah ring Raja Purana, ben-bedan wantah pinaka dreste ring sajroning nyinggihang bisa meresimpu bantas. Parum antuk ngembasang wastan kenah suci anyar, sane wau kuangun memargi sue pisan tur saling kedeng. Antuk pemuput nyane resimpu bantas tedun langsung antuk mepaice wastan wangunan inucap. Mawinan ring widangan inucap akeh mentik taru kayu putih, sane ngawinang pura inucap kewastanin pura putih semati. Raris, semate maartos sehidup semati, nyihnayang pasikian Pratisentana Empu Geni Jaya. Empur si bantas taler mijilang bisama inggih punika ritat kala pengerau sasi kedase tanggal pisan utawi ring rahina ngembak geni tradisi ben-bedan mangdani kemarkiang. Dreste inucap kadulurin antuk ngaturang sembah pangubaktian sinarengan ngaturang upakara daksina suci ring pura puseh pura desa adat semate. Suang-suang kakak ngaturang tipat bantal pindah ke pralambang puruse miwah pradana. Selanturnya nih keaturang sesolan rejang kiri putri oleh pakis desa adat semate. Wau kelaksanayang tradisi ben-bedan ring ajeng pura desa puseh desa adat semate. Kadulurin antuk pamilet kalih likur diri kapah dados kalih grup. Antuk suang-suang grup wenten solas diri pamilet. Sia diri madwe amongan ngedeng bon kalot, kali diri madwe amongan ngicik bangkiang lawan. Uniknya nih selami pemarkinnya nih, sapesire kedadosang antuk ngamiletin inggih krama lingsir truna utawi alit-alit. Nenten wenten adiah majeng jayanti punika taler nenten wenten hukuman majeng sane kasor. Sane kautamayang inggih punika pasikian tur rasa bahagia. Risampun ben-bedan kelanturang antuk nunas prasadam utawi surudan tipat bantal kapuput antuk nunas pengampura pantaraning kramane antuk nangyang rasa menyama ring pengerah warsa anyar. Tim Liputan Bali TV.